Greece akandi ogwo ekibine kya ANT okiryomo ANT tinkarigire umazuma twakwakira bamusi haba kutureba wewe Elias nkuko wanyanzura amazina ni Christopher Baho of course nyowe ndiwe kigombe cha anti abingi kibakwete cya mugisha muntu konka mugisha muntu akajya nguterege ngo muterizine mu kigombe cya general muntu akajya tatikundo bantaroho ikigombe cyo cyafa so ito tukose izina anti kandi nanye nashimira kuba ndi yahizoberi ni Nsima Vision Group of course kutera ho irakankeri kugira ngo tuhanze tugumentu ijaha TV West tumanyisa abantu umugasho gwa media houses ninki mirungu nkishatu okushomesa okwegesa na entertainment hata kintu tukoraha nane okushemeza exactly orinyankore okushemeza hata kintu tukoraha no kushomesa na no kumanyisa so mwe nashimira kwa ndi ahirizobere twakwakira bebare RDC damusi haba kutureba kamweze nahare kandi webare nango kuteka amamano kagumano twegita webare omtewe kanisa wa program kandi na munywani wanje wa anti twakwakira sebo abaturikirize nanye natungagisha kusoma na RDC amen abaturikirize nabari kutureba mukama wita simwe nashemererwa okubaha umugeri gezishaha kandi ni Nsima TV West okugumana munteka mu bwesije kugira ngo nzo mu kiganire ecyakadara. Thank you so much. Webare munonga kandi nite twashemererwa ugumana utubwire bwawe aboko aba RDC abandi umwe babiye nemero engagements nyinji baryo numero metari yemwe nemwe eyibaruko bano bakora nkuko naragambire izoberi twija kutera touch mpango munonga ahantebe ya speaker wishenjero ryihanga twija kureba government okuyakubasa kwija gukora omu kisanjeki ecye2026 2031 twaza kureba sofa abantu batana bargireyo okoreka okuba kwende entebe eyobwa speaker ningashi eyobugambirizi wishenjero byihanga konko muryabo atwinemu right honorable Anita Mong ogu nowe kibina echa NRM kandi no watwira speaker wishenjero ryihanga twine no Batmau nowe arukura ekibina echa DP kandi minister wa justice akandi nabwe nawahereze okwehangura akaruru akobwa MP twine Lydia Wanyoto kandi ogu ne MP woman MP owambare city kandi nabwe atwira senior NRM fuga twire omukibina echa NRM kandi twine yo Pasis Namuganza hamwena na Arion Odrai ababona bayorekere interest omuntebe yobwa speaker obwishenjero ryihanga ebigambo nangwa byarabiremu bitare bumwe na bumwe konke byo nantwenda tubitere mutoki turebe ebispeaker shemerire gukora turebe ebyabanyishenjero barukwija kugenderaho okutora na speaker omusya orije kuba nayebembera ningashina chairinga ishenjero omukisanje cy'ekiturikuza kuzamu maybe RDC ntandike niwe obanzo tere mutoki speaker ogu abo kuba nkuko wabahurra ato race yashirema abantu batanu ntuza kugendera abintu ki webare omutebe kanisa wa program obundi murundi echo kubanza ninyenda okukumanyisa ningashi okugambira abari kutureba na nabaturikirize obona rugaha nkabagambira ngo waterera member wa parliament atari wa NRM no bano shanko washisho bwiri wanji no bano shanko washisho bwiri nyowe echo kintendaza kukigamba ho munonga ahabo kuba twineho echo bari kweta seki nejibwamo seki members ni mubamanya abo baherize kuronda abari kubandi bakurira regions so seki neshitama na NRM national NRM chairperson
aha shongejo babanze bagunjure shongejo ya uwo kubasa kuba speaker wa parliament kandi amakuru nigagera ngo seki ekashutama amakuru niko gari kugera bashara amakuru niko gari kugera basharamo kugira ngo ababire bariho bashaba kugira ngo ababire bariho babahe indijo chance indijo tamu ya kabiri ahabwe birunje bibakozire nabyo ninza kubigamba ko ndatunga akire owa andi utagira ngo ayine time yentu utagira ngo noza kugamba ugambe abwenje uri kugira ngo konka Elias ninkizo kutahamu chance yawe tuzapfa ugambe ando bire tucubwinde rekana disabanza shobora yes ahabo kuba umurimo gwa speaker wa parliament echo kubanza no kukuma ubusinje omu parliament no ku keeping that order and peace omu parliament abo kwani wari kuba yine amanago go kugira ngo muhoname ningashi iwe nakushohoza na kwa suspension ningashi iwe borekere ningashi mushohore for some time okukuma obwo businje tende kumanya yaba ngumezamo ninga muhereza wa anti Dega to muhe chance abo kuba nawe ainesho ngezi ez mukwasire ho munonga ubase kwa no zishobora ateri yasi nashimira umuntu we kundi tanara actually gumiza muhe na submission yawe yes nani ntandika bitkambanze ndamusiya abanyarwanda of course nindigarwa mpara nanta umuntu nasokuja tunurga kara disirnore bo nasokuja takumenye kuriko kandi munyarwanda hateri yasobanura nitandika nakugira ngo umugasho gwa media ninga nka TV nkeji no kushomesa okushemeza nanaki na there are 3 hati nyenda manyise ho munywano wanje ugara DC ngo Kristo baryo munsi tumugambiriza wa ICT and information akarga yajangu echecho ngujangu bakastama nechishuba ani ndidi neshuba nore nabandi bona mbajyango nechishuba cya kandi nyenda manyise munyono wanjye wa RDC ngo speaker takuma busingi tugumura umugwe kangambira umurimo gwa speaker abanyayigananye nambashobore ngo speaker 1 tukuronda speaker wa NRM eje kugira ngo abataratere wa NRM ngo bakashisho bwire inyendo kihiye y'umazuma aho kubera parliament Mr. Chris abo kuba waza kureba abo tukujyana n'umurundo gwo kubanza shiturenche baho NRM yene majority nico kibina ekiri omubwerembezi uko RDC yagamba ubwiro bw'injene bazomuseke member wa seke honorable na speaker bakarangira bajarangu atukarebe cyandiko cyo kujarangu babendosinga ina makuru gasho hatu nore yesu wantahamu so tukujana nanyine kana wajira kiyihayo so nchoreka ngo baza umukokasi baza yo bakashitama bakajanta mbwena hatite twayibembeza umuntu witu wa NRM echechi yanagamba ncho basobutaba abo kuba Lydia Wanyuto numumba NRM atwira senior ridomo NRM muntu manyamunonga kandi yarekere interest chikoreka ngo okushitamo kwe tukakozere kakozuru kongana bwe still no kuinfluencingwa speak yes hatashira inza kubamanyisa ninga kumanyisa nabo kutereba nabo turikize no kugira ngo umurimo gwa speaker tukuronda speaker wa NRM nturonda speaker wihanga yes ihanga erimu NRM erimu DP erimu NUP erimu anti erimu all parties so twanturonda speaker tukuronda speaker wa NRM nturonda speaker wihanga ryona parliament echa kandi hati nyoni nde constitution yiteji inokiyatubihiremo you see wanoronda MP nonoronda mujokero wankahi parliament umwishengero now umurimo ya speaker kugira ngo speaker should be neutral ningashi asheko ari nkayi agati takora decision yona parliament asheko na habura ko koreba chairman RC1 ninga nkiwe hatokoriya no koraki no trading ningashi no tebekanisi so ogungu umurimo gwa speaker nawo hati kakoza mpatizi kakoza mu NRM haza mu UPC haza mu DP nje bakimanyitsa ngo ekintu cyo kugira ngo abanito cyakoraki
cyarugamo because era mteguza kuje ine proposal oriyo wa NRM ukabura kujakira tokuza kuba oriyo wa NUP or speaker or jiro mu NUP kaleta proposal then you wa NRM ukakora ki I mean you wa NUP ukakora tukajaki nyo interete ngo abantu bakoze nanka constitution aho bakatubiyamu tukabentoronda bebembezi bachiko parliament nawe akabara akachiko ko kugira ngo Elias wazo mu interviews bakutorana ka speaker kugira ngo bone nyuto ekintu cya parties kitakozere ki kitarumu aho no position kugira ngo ikakora cyekate kwiyo kugira ngo ati icyo kiturumuka ka politics kuzemerire hata bona batano ko abagamba you see mu Uganda nyenda kwikiza ngo currently twine leadership crisis hazo muri nyakwete muko nakusa kucyeta kugira ngo twina obwetago bwabebembezi twakine bebembezi mu Uganda abebembezi ba twine dealers twine dealers hati twine babembezi tubine kuri se nibo ryo mwebembezi you see ati barumu konka barumu tubine chance yo kwikankai a decision making bakora decisions abe twine hati currently NRM by the katwita NRM yo korebeka twite ekagenda yateka mu party system tutakabe ready Uganda tukagera tozo multi-party system NRM tiyo yakoze yakoze kuba referendum ekaba mekore kandi tutwe n'abanya Uganda twicereza ekaretwa yishenjero kandi yagaruka yicereza bw'abanya Uganda ebicweka 9 na bingaye yicereza ngo hazeho ki obwebembezo bw'ibintu eco gamba ninkiriza konko abakebembire no mangu bakakireta bajya ngo tubejeko ekigambo kacuraho hati umutebekanisa wa program leka ngambe hekigambo kimwe ninga bibiri ekizibu cy'abantu ba opposition by the way opposition tiyo kubirembi omu Uganda timbi actually timbi nico baterero democracy kugira ngo uburyomwe abase kuhagira umuntu wari kunda ningashi abase kwaye biteka teke byari kugerata ebyari kunda kongate kizibu cy'abantu ba opposition ati no shangu bakabagira ngo mwine kwakanisa nkaburi kimwe nosho mutakanise buri kimwe timukabaho nyo nintekateka ngo wankwata kubi ningashobo ndimbasa kuba na submission yanje ubundi kubi inyowe nko muntu ekipapora ekibaruka kireba kikwatirine na sekejo koka kandi kuba amazire bisha bakihayo bagira ngo tekajizireta tekashutamire konka nintekateka neza kushuta that's the right word konka kera shutame mwishuke twine MPs bari kwiko muri 500 tekwe bitano 25 something NRM ine MPs bishatu nkaga na batano tekwe obwahati iwe no teka nguwa kubanonde kintu wija hasero mwene honko mushango ninga muri you discussing about something nka village yanyu haza muriho eka nkisha tuziriho abantu binje haza bagira ngo tutere vote mwa bari kwendeki mwereze mikono ngo kandi nimwe bari kwendeki ngo nimwe mwereze mikono no teka ngo ekiri kurugayo nikiyo ti families zina abantu binje ara disi tutakajira mu tutakarebera byaza parties nabo nyikiriza ngere kina submitting ninge kirizana na munywani wanje eco kugira ngo speaker shemere kuba nyuto that is very right Lydia Wanyoto omuchara Lydia Wanyoto almost ababo mwagamba batwire bajya abantu bitu ba NRM and very very good cadres Lydia Wanyoto ma webo mureki Lydia Wanyoto atwire ari chairperson w'abachara bwa NRM Youth League Women League ariko emembera abachara kandi akabebemberaje nikimanyisa ngo nikada murunji nabandi ba honorable passes namuganza nabandi abashowingire interest okwesimba batwire bari bakada zibagizireki barunji konka hariho bari kweta vote baza kuteza vote bakagira ngo tukoreki tukoreki anta hari abantu binje niba bari kurabamo ara disi takagira cy'abantu binje
qualities zuzuru Exactly. ate ibyo nabyo tubitere mutoci abo kuba fine NRM ne backinga right honorable Anita Among some not all as per now konka twine na Norbert Mao nawe nayoleka ngu ebyatwire nakora na no crossinga kiciriza kora na government ya NRM actually tukareba ari kugira ngo bakakorana na agreement na President Museveni okugira ngo ambacking ahabwa speaker amakurago ninja hat almost for family hat cyashire ni yo discussion everywhere yahokuza konkanto enda turebe na nabakandeta banda twagambo pasisi na Muganza na nabandi turebe qualities zabo hati omwameri yasi omu research hari ikintu cyo kwita quality and quantity then hari ikintu cyo kugira ngo omu data collection one nokora data cleaning hari cyo kugira ngo garbage in it's garbage out abanya Uganda omwabere muterera ba MP nyina mutandikiraho empo watireyo no quality ninga mukateza quantity icyara cyo mwine kuconsideringa abantu amwoyirizo mu parliament no quality eshekwa nezo mu parliament ninga just mukagendera 2 3 ninga nankaine sente ninga ine kibanje rero umuntu abe nabaza mukubasa gukora ki bebembere if that is the point it is okay echa kandi omwameri yasi hati omu leadership ya Uganda tuachi considering quality there are very few abanya Uganda abo considering quality abinji ntukosa quantity obwinji tubakorebera yasi nabasa I know vumu abesimbere bona by the way from the start abona besimbere omuntu wena kuza kuba speaker wa Uganda the first qualification note ko kubori MP ningashi abantu bakuterira karuru wahura wazankai on parliament eya kabiri nangwa ni mutagamba habinji no kugira ngo oshe kuba no manyamateka oshe kuba lawyer kariyo kashwekere konka twakucyakagamba oshe kuba no manyamateka because house yenozamu niyo kora policies niyo kora mateka hateri yasi wanya hahandi ndikasamba budongo ndikuriyo witumira marugando rwa mpara ntakumanya itekana arimo kandi ko parliament ninza kuhinguza iteka ki nje neshonga osheko no manyamateka amateka ngamanywa bahi lawyers nangwa besimbireho Norbert Mao is well known no munyamateka na manyamateka nangwa na speaker goroho nagamanya mukonka mwentagatire mu she's not a lawyer nagamanya yes nagamanya yes but she's not a lawyer wakashata na Muganza of course to lawyer konka atwiro mu parliament harona nogo umushija arikurugo na utuna manyizi Audrey yes is not a lawyer konka atwiro mu parliament now washanga ngu ntukonsideringa gatari mateka gatari tukakonsideringa pata kugira ngo parties is a mass party inabe abebemezi binji kuri sinyenda tushobora kanari turi umuntu consideringa party echa party nebasa kuba fact etahire major entobunde NRM bwe nabantu binji konka turi umuntu reba individuals zabo turi umuntu tera tochoma Anita Among atwira remember speaker wa parliament kwiha Western Sir Jacob Boranyo bwa around 2022 yes ya marimi yakakina yaheza kumu replacing atwire arukwebembera parliament arukushitamise nchiko zone bikuba mu parliament kusia hati then na Norbert Mao na watwira senior leader no chimanya kesimba habwa president atwire actually no minister wa justice umuyihanga then na naba member ba parliament abandi turumuntu reba abantu abo hati aha murundo twaza considering abintu cyaryawo arho MP omwe tukantuganira nawe yangira ati nyonga zo mu parliament n'umwangurinza kutwara umutwe gwanje ndikumanya nyine bitekateko byanje nibyo ndagambira mu parliament nkombe kiyanga twakana cyane ashanga ibintu bihinduka hati abona butugamba they have qualities konka kintu cya patent batera hansi no waza kurgairi yaso inebiteka teko byo bikire konka weka hariya aho kugira ngo no mass part you see ati ngo kwagamba Norbert Mao yes ntumanya
atwira ryo mu leadership n'ubya batakagira mu cooperation na munyanyazi batakakoze ndagano okoreba na gambo joti yes this is the leader utkwin konka ko yazo mu cooperation ebintu bikahinduka akija arikutugira ngo akija arikutugamba reforms electoral reforms kubagire ati teka ko electoral reforms atumanyamanya atebi intere yakarurute bonire kawirogwire president yambuza atebye no wabi kutumire ati nyebyo kantaka bigambaga niyo kiyahereze ya reteti cha transition ya chebembeza man chabe na yembeza ati transition silent transition bambuzi yo transition ugire siri you see he has ideas and ideas ko make young konka bo kugira ngo is influenced one by memorandum ya sayinje na NRM nchimasa ngo bitekateko byeyi no yakuzaho bwa speaker jengu mukama yacu mukorereza nateka kusa yisi omwemeri Elias kanje shina bashoboraho Elias n'ikindi cyugumire hati don wanyama tuwe CO1 niwe mukama wawe hati don wanyama yakuja ngo ta hostinga ningo ta college program no gikora exactly so president 7 yaje tumauna kwerezo bwa speaker akakuja atechiti kuchera to kuchukora ejo tiro understanding so the parliament under driven by the way kangambire institution za government ka parliament isheko independent judiciary parliament zona ziri independent ndio ni kwizira haza niza kuleta scenarios zideno ngame kuzizi independent executive isheko independent parliament isheko independent nyena kubuze ninga nyena at least tiro mu Uganda nonda ko no basa kwebuza habwaki tuyire tureba some amendments zikuje mu parliament nizirabona uza kwa ziri controversial ejirime tekaraba no muke yarabireho tokimanya aba member of parliament bakicheza ngwe kokana muke yarabireho tamu limit okuyarabireho barekere kamwe rete scenarios tamu limit zikaraba manya neco na yeza aho muteka kunta hamwe kozi aho nabatonekaho manya nati watutoneka konka hariho ibintu byoshemerere kwetegereza nico nabagambira tindi kumanya shonga yanje yaba mwajetegereza nico nakugambira ekintu cha NRM mutajana ngo ndi kucitasi amunyo wenko muntu ndi kucitasi amu ahabwo kuba niyo pate ninga shine cyo kibinda kitwine umujyo bubwebembeze imwe mutacitwara right must speak kuronda wa parliament I mean speak kuronda uyanga kuronda wa party yes abo kana na wagamba nkurikiriza tikugira waheza ekintu cyanje mu kitere mutoke murebe members binji butwine ba parliament naba NRM yes that's true hago ni gomaze bagira ngunka hatiya ba leta hare kiteteye tekwe kirunje munonga cyo kuzamukoro bakagira ngo nitwe tuce RDC ninga tuco mukazi wawe nojurota nojote mujere moto ntirijira apana sasa kumfitinga chikumbisa mukiko ninyanga nojuroti mu ato tinichimuhika cyo timuchire sasa kuika ninyanga na chitwara so ninyanda kukumanyisa mushija we oyine bitekateko birunje kwaka kandi biri mu kuhakanisa okutineho kuri kwizera obumwe n'obumwe now one wareba wantuma nguzo mu parliament nkujwekere ninganze ahantu hona nkujwekere ubwo ndi kuje hari ahana ka hari age limit simanya bice biwano gamba bill ziba kushira korabya wareba wantuma ngo ngende nkujwekere ahantu hona omanye ngo nimza kwikiriza ekindahurire nayi natekateka abo ko kanyasiga wantuma muze kugeranta ngunze kukujwekera ninyana no kumanyisa president tiwari kugaba ubwa speaker kashi no sheka president tiwari kugaba no mekunda bana n'abantu barera no bamanyamazuma konkabanga biburi jangu na urori murukori biburi jangu mugamba amazuma gabahinda bose kugambira wari kukatera abari katera ni members ba parliament RDC nani shaba tubanze tumureho edacika nkemwe n'ingibiri rero turagaruke ati twata umuntu tutakajiro mbye kibina akonka tubanze tutere touch aba ba speaker bakubasa okwebembera ningashi okwebembera ishenjero mureke tumure ukaje tugaruka
Can I have your number? Our families don't meet eye to eye. You tell your grandfather was a mere squatter. What's happening? We cannot afford to lose any more business. Today I want to settle this once for all. Feels like we inherited our family wars. Love and Beyond Season 1, Monday to Friday at 8:30 p.m. on Power Magic Prime. Stay connected to DSTV Channel 148 and GoTV Channel 303. Orwokubanza. Generally, ningashi omubuhangwa ko kutukireba fatilite narishi okugirenda ni kuchendera omukazi yarenze emyaka 35 ahabo kuba amahuri quality yago nago nechendera no bwinji ni buchendera abo kwantu yangu omwana yaza kuzarwa nazagwa ine millions nk'itano z'amahuri konka yaza kwika myaki 15 nigabagabire broken down konka je natural process so gasigaraga ni kama 500 so ago 500 so buri kwezi ni hajiraga aba recruited kama huri nk'ikumi ego so buri kwezi ni hajira amahora aba ready kongo ndyago mahuri limwe nibyo rirakure rikashora ikitugota rikaba right nibyo riratwara Nakadara yauryaha TV West Nehinda kandi umushuganisa wawe ndi Elias rituguserizoba nstera touch mpango mnonga aha next speaker wa parliament urije ko na ibembere ishenjero ryihanga nangwana na omhwezuwe tuje kureba abarije kubamba sharinga cake a percent mpango mu government yenkumi 226 yenkumi 231 turumuntu tureba urukano ruhango hagati ya Norbert Mao kandi ugu nuwe arukura DP hamwe na speaker Right Honorable Anita Among Pasisi na Muganza Lydia Wanyuto hamwe na Arion Adria abona bayirekere interests zo kwesimba ahabwa speaker bwishenjero ryihanga nturebe bashemerire kuba abanyishenjero bakugenderaho okutora na speaker baratorane ashemerire gukora bintu ki kandi na nebitwirembe korwa ba speaker bishenjeraho mu Uganda ibintu byinji byizirene bibaho atizirende kuratera nangwa ahamwe omuntu burayagambe kigambo yajanta Norbert Mao nabasa kurugero kwiyikirize gukora na government ya NRM ubundi nebere project ninga nabasa gumizamo still abe speaker wishenjero lihanga tukuzo break twatura umuntu tera touch abantu aba tukureba one by one umami abaho Christopher yatutangarizemu konka nanyendana na Madam RDC nawe abase kuba natera mutoki bebembezaba bice byakubamanyaho uko bakubasa kutwara ishenjere ryo misho kandi tugumiza muna program RDC bakandidate twine bingi wagamba wa NRM anitamu nane byakozire ebyinje nebirebeka tumurebere umukoronda karuka president tumurebere uko influence ingire nangwa ebintu byinji kwisonko kuyayagambere you think umwenda no kumunda iwe ezonesho gazabu bene byawe konkana no Batmao tumurebere na ichiriza ukorana na government kandi yagaruka ya yesimba hata ine interest zo kuba speaker Pasisi na Muganza ugwatwire al minister Lydia Wanyuto no manyatwire mu NRM kandi arikwebembera abacara hamwe na Audria kandi nawe urumemba wa parliament abantu ababona kuri jero mu korti zabo iwe no barebo tanurangu no huwa kubasa hati ahabwirobu aha parliament jero kwijire meminyeto wakubasa
maybe kuba speaker kajitwaro misho. Okay, webare omutebekanisa wa program ogundi murundi. Twazo mukahumuro ndi kubagambira nti ndi kugambira munywana wanje ogu kandi ndi kumumanyisa ngo President Museveni tiwe ari kuronda speakers ba parliament ngashiti wari kuronda speaker wa parliament. But influences Omuntu abantu abari kutora na speaker wa parliament ni MPs ba parliament. Echo nani ngishabangu ochurire kandi ochimanye president nabariho nka president wihanga na yabariho bari kukatera. Echa kandi nabagambire ngo abo bona kurugiriro ko nabahurira betsimbire Honorable Lydia Wanyoto, Honorable Right Honorable Speaker of Parliament, Honorable Anita Annette Among, maona namugambireho konka nyawe ekindi kwenda kugamba kiri kiti kandi nanakigambire abo bona nikadazi ba NRM abo kuba hine emyanya eyibatwiremo mu NRM hine kubatwire ni baridinga abantu omu kibina kitu kya NRM mwene tino buturu kusosora tine no buturu kwanga tine no buturu kugera ngo twagombeza munonga konka ninyenda kubagambira we kintu kimwe ngo speaker wa parliament nawe shemerire kuba atari kwakanisa ihanga munonga ekirengini ahabo kuba members ba parliament aba NRM nibo binji echo nabwe nishuba nkikakatirizeho nyowe nakigambe mirundi mingi amakuru gacho ngu wabanyigiriza munonga abo kwa NRM niyejo kibina kiri mu bwebembezi amakuru gacho ngu wabanyigiriza muno ati nkogo yaba speaker nakunyiga Echo tukuchumanya kurugire naho nagamba nakunyiga abo kuba ari kuhakanisa ni kunyiga bwa ideas ari kuhakanisa na atashemere kuba ni hakanisa so nyawe ekitekateko canje nko muntu nitekateka ngo omuntu ashemere kwa speaker wa parliament nogwe nawe tari kuhakanisa government munonga nyijanza hari ari omwami no batima Honorable Nobert Mao nyowe cyo kukora endagano na NRM nyoni ntekateka ngo tikikire ahabwe shonga Nobert Mao achiri president wa DP echo ninjira mwena ni mukimanya bakaza kumiyo mwabaremesa DP kashi tukabaremesa tuta achiri president wa DP DP eine members ba parliament mukaga so far bahichiri omu parliament bahichiri ekabihayo ngeno tori kukwata echo nekitekateko canje ko muntu tinkubasa kuba nyine abakazi babiri omwayi nabana ahero akamutasi ayi nabana ahero tarumwana wa hero abona masebo abo kaona gamba nkurikirize mwana wa hero mukazi na ijana nkurikirize na ijana we tarumwana wa hero anyana batima wayizire nabo hata hariho umwana wa hero umuryango wa tasi umukazi yazi yijaye nabana bo mushijo ndi ayo abana bazo mukaba bari yo mukaburi no we uryo mukazi urire hati kubasa kubanye no mukazi abakazi babiri omwe kamutasa yina abana mukaga konka namukunda namutasa takanzarire nija nyino mukazi wanje omukuru nawe nabana konka nabanje naza kubaganisa kukora burago rinda ko naza kukora burago notekateka ngo wizariye nabana mukaga batari banje nakwe kubera urukundo ndi kumukunda ni muhebe kwingana byo mukazi wanje ye nabana beshagama yanje hatara DC nyina kumanyise ngo ihanga tibintu byo kuraga echo ino kuchumanya ihanga nani DC anachasaba mission yana hicho kurebera ureka kubuze muri wende time yawe nani pecho kurebera ihanga turi yo nyewe munyikirize nsime omuchara Anita Among buri omu musoma yina bari kumukunda kandi abari kumwanga kandi abari kumwanga n'abandi babineshonga zabonanye n'abari kumukunda bineshonga zabo nyowe kakada wa NRM kandi nko munya Uganda
kandi nk'umunyayuganda ori concerned kibiina kitu kya NRM kandi kiryo mu bwebembezi ekiriyo nikikwebembera sebo nkintegeka nangwa akiri kukwebembera ko ati twine mu bategeki twine mabebembezi omu karuru aka omwako gwawire enchure yawire MPs tukaba twine bace omu parliament konka bimwe kandi hatine n'ikindi kwenda kusimira Anita Among akozireho yagezaho okugaruza MPs ba opposition abantu ba opposition umukibina cha NRM kandi ekiri kwebembera ihangere nico ndi kwenda kumusimira nangwa na munonga nico ndi kwenda kumusimira abo kaware wankebi NRM ekozire riyari noreba ngu yagaruzo namwe nuko gumpaniza kuganira na wagaruki nobi kandi inshaba MPs abariyo nibaza kutera karuru obo batorane bareba muntu wabo wo kubasa kubebembera babe niwe baha karuru abo kuba bona ko kunakugambira nabitu oyihireho mukazogo omwubizene nabana niwe tutaketegerize abo kuba ko ari kujunwa okujunwa ni kurunje waheza kujunwa tebakayikana bakobwacha chweden umukanisa nibakwakira bakutwazeje batandike kukwegesa omurokore ecyari kumanyisa tebakayikana bajangu ba pastor ati webare akuris ara dissension ngezi yagamba wazuhura nagwa konka tiyaba marayo konka ya kama mariyo bagumize mu ba mariyo hati atwasigaza abakazi abantu babiri bashatu ekirungi naura yajyangu n'umurokore kandi nakunda rahanga ni mukondera cyo bible nitugira ngo owajunwe rizoba nozunwe nyumwazyo bona nabaki mwamukine byana nabana mu NRM kashatu wajya ngo uriyo mukazo wizire nabana tebyana nabana tumuka mukengire mukene muri bareba tuwa NRM aho kuba ni president wa DP kana kwa time ukagamba kuba ni president wa DP eto ni nyendo okikakase kurunji tore kankagandara mwamukine byo kugira ngo uriya kija nabana owaje no hata nozo nyumwaze mukajya ngo ango gutumuka umusitamiso mission ubwo kasitame nyuma echaka no mwamerias nabakutureba ekizo bitwine na NRM currently Dr. State and government it's a challenge omwihango mutoka waje oti ejine state rene kora ejine government rene kora government ni NRM but state ni hanga tine kuchumanyiki omwamerias byo no muntu ruko heading no muntu mwe but we should differentiate head of state and head of government amahanga gamwe kurisi no shanga hariho head of state then na head of government biro bwinji prime minister nwari kubari exactly konka mu Uganda tukutanura bona no kubyebembera no muntu kogona injira byo gukora ki na head of business so nchore kangu yer government nene yebemberwa still na state byo nambambe kora ki icyo nagama tukukora ki so tarho ntano it was intended kubikwatana sa kugira ngo batekomwe tugene muri umuyoro echa kabiro mu Ameriasi nyenda kutandukana mu munywano witu current speaker na rogo na msima manyiki ngo abakumwangana bamwanga apana hashiba mwange ngo batane kibanje hashi mukiba nyine ngaki wachigambera ntindi kumwenda ubwo no kumwangamanya ekinkwenda kushobora mwana wanje ogu speaker ogu akoze isamani umukurunda karuru tinerare hebeneba atagira kadara nangwa bamwe bajyangu abena yeruka ko kuzakadara kuronda karuru ko kabe nashangaho rarejo agishangaho agitemberaho aho kugira ngo ine profile ya speaker ashanga stage yeroho akora ki it is okay konka ekinkumanya mu NRM ijinkureba wakoze samani ngo kukira mukamawe nakurongora twine examples nyingi twine kare kihura twine prime minister mama Mbabazi twine examples nyingi wakoze samani mingi kandi Anita Among akoze samani mingi mu kuronda karuraka nango yagakozesa ari kugira ngo nayenda correct opposition kugigita NRM abamwe yabakoze yabatwire mu NRM which is okay because omuntu naza kuzomu anti tino wantumiriyo
kandi aza kurugayo tino wakozere ki kweki kuditamininga no kwakora ki okuwarugayo ngabitukureba echa kandi munywano woriyo no sima omukisanje omu turebera katembeza kozire kandi zikuja kumutera hansi iyo kubanza hina mahanga gatakuzamo haro sanctions tokchimanya ahabwachi bakamutera sanctions zo kuza human rights violation kugira ngo okutiyobora bwabe bwo muntu barukosa parliament amahanga gamwe tagaro batamu hatogo no speaker mukwera kutora kugira ngo haro nkoro chiko rwa America ninga kai takuru batayo bwana Chris ba speakers babeta takuru batayo kana baso butazayo nka speaker wenko muntu nabasa sanctions zitakumkwata konka maybe abokore ezumwamerumo ya government ebi yakozire ubundi ashangene byo bikumutuma atakora ki atazo mahanga gukonga wenko muntu wenko muntu oyireho ebinde bikabyabiri sanctions barikire kandi nakore ngora tureka kasabu meeting tureka kasabu meeting reno kijo kagaruka serious protection ndekagambe hokamwe kumuzemo kiri kumanya sango esekeni 20 kiri kumanya sango buri muntu we no ryo mukoti ayi no mushango hariho nabo bari kubeherera cyo wanocimanya kuko bakubehera bakakutuma oruzera no utariko mucome manya no basa ni babasa kugira ngo bakutuma ukoti konko shange ni bakubehera serious tomba protection gumeza mu protection ati no re RDC RDC aba moderator yaba apana twatumire chance no mabashije bambaye kabarenze power zabo kuntakamba bingi echaka umwameri yase yanagamba sanctions barazitira ahari ihanga bakaziteka on individual Anita Amonga nuba stiro hina mahanga gatakuru batamu omwami Eliasi parliament etintu gamba niyo eriku wazo mu auditors general report nekwereka corruption eri mu parliament ni mpango haza twatwagambe kwarti zachi za leaders washango ine leader orukwebembeze ngozi washango ine leader batakwikiza ngo bato umunji yananka ninga zo mu rukiko rwa nanka washango ino mwebembeze iyo ninga ni mama wawe ninga ni mukuru wawe tuba kumwikiriza kuzowana iba akwamba jangu no mushuma akwamba jangu no mwisi hatogwe numukwenda ngo ayibimbiri hanga rigito nka speaker omwameri yasi tinyine bishonga na Anita Munga yes RDC ya chigamba pater kwa nechizayo baitho ya nechize numbers mu parliament mba determining ikintu cyango but quality nkimwe hangana mwenda ki nkiyo mwebembeze no yenda ki no represent 7 akagira ngo ekikuru ko muri tarabo gwejejera bakayikasha heriya bakimusiyo mukoro bakatera karuru bakakora yes it is okay hatere ni rihangere turumo mu Amerias na naga bechigambo quantity na quality wano yose bakakoka gwejejera kubakaja ngo president 7 ninga ngo ecara bamute it is okay eco enari mugiye kora ki nceru kwenda tekwenda kurikiza ekiteka teko kigamba eco Christ ceru kwenda museveni akakiga president 7 akacegambera je akaja tekuru umuntu negendera akacigamba ningo okabihuza no akacegambera je akaja tekuru kamunyohereza banagwejejera nkasha yo kutera karura katera hinaremu it is okay Christ gumiza mukonkeje tine hinkucuma echaka biri omwami Elias nyenda kugambira ngo no batumawo ngoko nanamugambira is a leader konka ari enclosed ninga shakomerwe ariyo mu nkoma ya ampingo noreba ijo kamureba aha hamwe ari kugira ati nyoko Zimbabwe speaker ka argument kutwakozire hineverum ebitari public echo kubanza ncho kureba nkahati bakikiza nanka speakership ya East Africa bamweto aho wadipo orukuzokera mu East Africa Parliament ejo close kebere mu kugira ngo hinofo obarikirizane kugira ngo konka cha president utachigamba hfecho abo fobuni tubasa kubagana tubasa kwikirizana konka chifa cha president ncho kureba DP terakoze iki teratiro umuntu wena bakikiza ngo ahante ya president mawe takora ki now hat mawe na conseil opportunity ya MOU iba signing kwijagwa se kuba mwagize ngo yes nije kusherwa mukomu aha bwakicenge cyo nunda ntazamu niye opportunity rena agambe yebyo reno jangu manyango mwana izi abakiro nyango cece ni cyabana bakuru kandi wanze ngo nanyo mukomu ndiyo mwana ejo opportunity mawe niye nakoza ki
nanda kutestinga kureba mbikireza muninga mukiro mujyango n'abana bahero ejo opportunity ari nakora cyane ndagikoza cyakana mawo waza kubura ibigambo bye akajya ngo inebiti nanda kufabire ki speaker kurwo mu butomwe na tora ineje dream of course turi umunsi ndwatire dream zitu uryo twunkana mukama yampira magara naza kufa mbe nyimboze cyane now ejate cyakachaka yagira mu corporation ekiroto cyo gwa president cyakora ki chafu now aine kiroto cyo kuba ki speaker nojuka na comment yahira kajya ati mwese kuna abante simbira gwa speaker munywano wanje ko boranya ona uyafire ndyarubazu kwari komikundi komiguru yambuza ndagamba ki eche nacho muntu nabakinemu tokamuzira kuteka teka so noza kushangara mu muzumu gwa Jacob Boranya guyungu umuryango wakoreki aye simbi tokache muzibira propaganda of course it's a political language tokamuzibira ecyakandi abanya Uganda nyenda mbagambire ngo parliament yitu takine kitinza icyo nacho mubaze mu kirebe you see tinkumanya arumwe bemezo umwe bakweta idamini bado no mbizo bitu ino mu Uganda hati parliament twagiye ntuterera to me ejo kurisi that's my thinking tuyo parliament ntuterera abwaje parliament eji ombizo byeteretire ntureba amendments ze kurete ziri controversial kugira ngo nabajya ngo muzagura undi muze kubuza tokuzumanya bakabajya ngo bazagura undi no wizirayo baraguzi kuza kuhinguza nanka ya edge bracket hino wizira aguranda kakubuza bamemba ba parliament bakabuza babasa ko babatarakubuza iwe kurisi nko muntu babasa ko babatarakubuza kuko batabuze riyasa bakabuza radisi bakabuza nyowe bakambuza hati no nakwereza example nko muntu wabira memba wa parliament weminyeto Biden akaruko na rebo mwine mpaka kanda kambuza tinaga makeriasi nkomuntu the amendments ezibakuza kutekaho izikwetaga kwaza wabuza ki abantu koko wabuze riyasi ninga munywano wanje radiso abantu igano kabuza abantu bashatu igi decision bari kinandi nyina kumarira rino gambera n'abakandidate abandi ecyakandi nani mwanga mutagamba parliament ngumanyabwaje because parliament idamini akatwebembera atine parliament ngena kebemberaje abwa by the way waza kwata myaka ya amini akebemberaje ubwebembezo bwa ngambanye tingambanyenka hati ngambanyenka hati no nakugaruse you see ubwebembezo bwa amini Eliasi there's the electoral and indirect rule ninga shikushanga ngo umuntu nakwebembera Elias kujya tushohora wabura kandi ari kugira Elias yemerera hari Elias yongere misho baza kushanga wakoze reki washohira utakoze reki utachumanyira eko kaje nungambere direct tushohora ibintu byo kumbiya biye nemeta kugera kati zari wanyeto atira kada wa inaremu kana nangwa she's a lawyer yeah she's a lawyer na manyamateka na manya aina na chambers two namanya parliament ejo I think this will not be her first time kuzum parliament aragiriyo namanya bakorwa kai parliament she na one eligible ninga she nawe nabasa kwebembera ki parliament eji tikumbusa ho munonga kwiyo kugira ngo tuyine kintu cyapate kiriya ekiguma kikubayindingire twaza kintu cyapate kurisa abo kuba Lydia Wanyoto atwirumwe narembo yes Anita Among nawe arya sick yes gome narembo yes NRM baza kwinguzo NRM is their right actually because basisi na muganza twira minister nawe still NRM hata ekina yenda kugabana na muganza na Wanyoto utakabanda marking yes don't undermark them baza kurgayo bakajya ngo niwenda kwa Zimbabwe speaker mbabine stand no zuka ubu umukampeni za NRM president se no gabara busoga atwire nabesiga burikire ubu gabara busoga akagera rari yabuza ati namuganza rinka arikubuza nitamunga atagwaki namuganza atariya atkadaga rinka no gira bwaki yaburiza kintecho kanojya ngo namuganza ati no muntatacyo president Museveni would not ask kumanya where is namuganza where is who and second namuganza aine kintu cyabusoga
mutajyana makinga ejo nankeje kugira ngo n'umwana witu nawe kadaga akasigaho ligase ya mama busoga nawe namuganza utakamwanda makinga kugira ngo nawe nanda maintaining iki ba maintaining status yabo ya busoga what mama busoga so icyo nacyo utakora cyo utacanda ratinga kugira ngo namuganza yizirata namuganza bakamushashana ngo parliament kemera yajya ngo namuganza akore ki argo parliament arashohire so don't underrate her. Anything can happen. And I remember where choosing and President Museveni is a man of surprises. He know when a man of surprises na banja. He know when a manya. So otawa surprised baza nkomu umseki okarizi na namuganza ryije. Don't be surprised because Anita Among na kugambira one ainepa akozise powers nyinyi mu karurumu. Nangona mu parliament hariya kakubari yastama yagam orebona ego nyabo ego mukamawi now Museveni takwendera kimwe muntu kureba mbamurami kuri so muntekateka yawe takugendera kimwe tekateka no akubasa kuba member wa parliament. President Museveni warayende speak yeah I mean speak President Museveni wakwenda hati yayenda mawu. It takes no minute kureba all MPs na naba abanywana banje babo kugira ngo umanyango Anita Among bari munywano with President Museveni yaje ati twahinguza mawo og RDC ndiani yonaza kwijja ati ena ati mawo no mwana witu atiro mukayita ebyanagamba ngo ayizire nabana binyi mize kuruka nawe nari mukazo exactly so President Museveni cyara sharemu okay bana RDC akazina nakawe we barese reka ngire cyo nayongeraho ari umushije byanagamba President Museveni sebo twari kuronda ba speaker eco wachikurera ngati wachi toyemaza cyankwanzi toyemaza cyankwanzi ba MPs ni MPs ayo wengu bayemaza cyankwanzi MPs ni benda kuzayi bategereze ni benda kuzayi konkana nakigambire kurunje munonga nyoti ndi kutera karuru konkana agira nti MPs ni nshaba MPs abampurikirizo bunde nabo kubasa kuba ni bareba TV West batorane umwebembezi umurunji uwo bari kurangaza kubebembera wakireba kandi nakigamba cye kurunji tinyine side by the way nakigamba cye kurunji tinyine side nakigamba cye kurunji ngu bona almost bona batwire bajyo mupatemu uyihireho nkamawe we namugamba bukana hati ni president wa DP so bona Anita Among n'umunyamateka Lydia Wanyoto n'umunyamateka nangwa na Mau n'umunyamateka so nija na okongera habi munywani wanje wa anti yaza kugamba na bagambire ngo bo aba opposition bo baturani banyururo mugoyi oba ni kirungi oba ni kibi toje kibucyo bagambara munga kibucyo bamugamba kirayi icyo kitaro mwishi weza ati katwire nakora kurungi atwire nakora kurungi nyoti nyine kibikindi kubasa kumugamba ori yare ni kirungi cyabura ni kibi cyabura na nabigambire ruyari ebirungi na nabigambire konke bya sections ebyo ni birungi itwe no tibirungi konka nakugambira ngo tiburi ubari kutomokoti ngo ayi n'umushango konka bakutacyamugorani sanctions zibatira Anita Among tubaraza umutire konko muntu kugira ngo bakaza umuteko nka speaker wishenjero rya Uganda for example hati yatari speaker takuzayo amahanga ngo nagaza takuzayo abo kandi zo sanctions zibambaza kaza umuteka honkachi nka speaker tubaraza umutire nka Anita Among umuntu Elias okaze ka information kaki Anita Among ni yizine ryo mu computer ya kugira ngo atarara batayo obane speaker o ati nkakare kiura shizi tachiri akari nanka wa police bakamto sections takar batayo icyo kugira ngo akargo police so Anita Among no buyakorgo mu speaker hati takoro batayo tubazira a government bakasteka aizina ryo muntu omutebekanisa wa program wareba nka district hati nyoti nchine chenchayongeraho hangu tutegerize seke nka district yaneza kushutama bine ekibakweta deck nejiba mu deck members ministers ba chairman abu ya tori ne chairman RC5 na chairman wabo Kenya rero kibari kwihamu
nibija kukipresentinga omukanso ya district mwenu itwe in fact shemeno kugamba byinji muno itwe abanya-Uganda itwe abari kundi hanga ryitwe tutegerize abako nico bari kurondera seki tutegerize ngo seki eije shutame rere tureteremu izine yagire tukareba ibintu byahinduka abo kuba RDC eri ya leta Robert Mao nayo reka ngo hine endagani yakozere na mukuru wiha no gara batari member atari aside ya NRM kungana ateka nagira ngo ari no kuyikirizine na nakorera na president but still nabasa convincing ba member ba parliament no kugira ngo bamuhakaru yaba convincing bakamuha iwo mukureba kwawe no jangu hati omukureba kwawe noho wakwasa kuba member nanga speaker w'ishenjero amukureba kwanje Anita Amonga basa kuba speaker w'ishenjero ogundi murundi ahabwo kuba nentaro ezi yakubasa kuba yine nicamazima hagireyo MPs abasya nabo bagiremo konka na entarizi yo kubasa kuba yine tazine naba MPs abatwiremo tibine rutaro rwena echa kandi speaker witu wa parliament oruho hati ya Anita Amonga hine byakozire ebiri kurebeka buryomwe ayine side MB na side nungi nko muntu weno jwiro mubiri takabasa kubora gukora kubi so nyowe endeba yanje nenteka yanje no manya ko kuba noyenda ko kuba yino mukazi na nabana ojo mushisha tokaza ko mukoke yanje rotiwe mukazi we otunoma uninyambagabaro omanye ngo kozire busha iwe mwebana ninyesho mumanye ngo ninyesho omanye ngo tohikirizo vunanizo bwo kubaki bwo kubishe wabo nico riko yanjura so Anita Amonga no bari kure abantu binji baca bari kutere nduru munonga hine bintu byakozire biri kugamba biri kubera arikiriza ngo nabasa kushuba be speaker agogo ni kamene minsi biri zarabize agogo ni gomazimo ko tumashubira manya hariho biri kuyamba hariho nabari kubihakanisa hariho biri kuyamba hariho nabari kubihakanisa aba opposition nganango itwantwenda ukongeraho abo kuba twatire tokibona twabarebere abo tutekateka kandi ninga barjire bakoreke sitekateko cyo kwesimba konkanye ndaturebe aha ba speaker nangwa atari speaker gorho na naba speaker bandi ebizire no bakora twareba kadage ibintu byakozire tukareba na Anita Amonga ebintu byayizire nakore birumo okurebeka ngwishenjero abamemba ba parliament tubagero okukora munongo umugha na nebindi ashemerire kuba nakoma kushita misishenjero ninga hari ebinde bintu ebyashemerire kuba nakora nka speaker bimwe muri gebyo hine byo kumanya Anita Amonga byo kujoti eki ukashiteka yesire cyakozire munonga ngo twira speaker w'ishenjero wabare omtebekanza wa program Anita Amonga kozire bintu bintu ndi kumurwanirira konka ka speaker ori hine bintu byakozire eco kubanzana nakugambire ngo agerizeho kushuganisa abantu ababire batari mu kibina cha NRM okubagarura entamezo ezabire zibuzire sunumza kuzeta nenkoko nango apana nentamezo abire zibuzire amwenu wa general habigambo bya bibu abantu ababire ubundi batorokira mu kibina cha NRM nababiro batakazagamo yabagarura itwe nkakadazi ba NRM of course kandi kabanya-Uganda kandi kekibine kijyo bwebemezi tukashemererwa ejo ekaba achievement echa kabiri Anita Amonga wanokera kumureba no muntu ari kucira kuyamba ayina mashomero gari kuyamba abana ari akagezaho in fact kankugambira omubwebembezi bwa Anita Amonga hariho ekiro cy'abacara in fact necahwire neco mwako gwahwire nka 2024 I think 2024
aketa ababacyara Anita Among n'omuntu ori kugaru ori kwena ngo omuntu wa hasi. But I think those are individual achievements. We are looking at this at Uganda. No, yaba na yimusira kadyo mukazi ejo nayo ni achievement because speaker nawe nko muntu na yarajya mekintu ayine kutayerisho kureba yacagira cheta yaba kiyarabizeho a ground cyayika ejo ogwo mwaka akakwata abacyara abebembezi babacyara. In fact nangwa nkanabire RDC konka bwo kugira nkandi yo mu kanso ya district ndikuza kuba assistant RDC nkaba ho nkandi kansara wemenyeto a district we wabishiki so yakwata abacyara yakwata nabishiki Uganda yon bazo mu parliament baza kucikiramo ejo mutachete kintu kice munonga aha muntu wa hasi aha mucyara wa hasi. So Anita Among aine mukakantu ko kwenda kwimusya omucyara kugira ngo amanye irakarye niki azejo te achievement yo kuzana nebindi byayizire nakora biriho. Elias ine kintu mukiranye ndagambira munyanyeze nyine bintu kabiri comments ibire zingwe ndakuhereza yangira ngo President Museveni takoronda speaker nyenda mbisiho obutuba twine controversial bill ya age limit na arendije nake yita bitrum no mabakabazo mu parliament ba discussinga byaza yaba controversial gwa bumururu. President Museveni kyarije ati we no rukakanseki nabana mpakanisa yico rero njo ngutakoronda ki takoronda ba speak so when asigara hariya bare Elias reka point yanje so when aza hariya njo wabona kugambe nti wara sharemu when aza hariya agumana abareba aza hariya of course bambaronda parliament ngo kuba speaker because ihangana bartine speaker at that moment so nabariho nka speaker njo koreba kwa kweza kutera karuka wa speaker akwata instruments ningashe because sabeherezoha ahandi ngova tula elected speaker omugenzi Jacob Oranya oba mukora speaker akijana theme eri kugira ngo parliament yakwenda kwebembera it will be people centered parliament kugira ngo parliament ya Kampala ninga parliament je itkoreza mba MPs egira kakwate nabantu b'abanyuganda nisi miyizere nayo konka mwenu nkarango kwakore byeye yafa kitekateko kitakozere ki kitakirire nyenda abakunde bativa hamwena parliament itwine centered nabantu emyaka na Anita Among yakozire numurengo parliament erinitwe numwijuka amendments z'embareta obenorona na MP mu cyaro akubura bamohereze ngo aze kubuza abantu abwa birembareto mu parliament bangakora ki bangakuze because controversial abantu bakugena bamanye kikuza kurugamo so oshanga speaker Anita Among mwana wawe ekintu cyo kora bamemba ba parliament by the abinja bari mu for example ngako FB abari mu kuza yuba abaka basinga abari mu gukora ki abinja bari mu kuzombyara kubuza no kimanya Elias gamba mazina kega shinoje mabinja bari ndiye imara point yanjye parliament ya munywani wanje Anita Among eremerwe kusya hihi abantu na parliament no mango abantu binechendiga ahasenteze bakutunga mu parliament no kimanya no kimango hato MPs abarembaze mba kutunga miliyoni 15 z'imotoka can you imagine you speaker ano iche twachanga mabara bihira miliyoni 2 babateka 15 can you imagine that you speaker oryo mwebembezi no manyi economy y'ihanga no manyi ubuzubwihanga bwine nango kuri so kongereraho na speaker wenyine nabajera ngo budget y'ibintu centenage bino kubongera ko wanji centenage ezini budget y'ibintu nanagambe ngo leaders abutwina hati they are business people unonja speaker wa parliament ine budget erikwenda kwingana na district nkina imagine speaker wogo aine yemuka aine zo gaba aine zo kurya aine budget waji kwata by the no jongo nantine naka figures aine budget erikwenda kwingana district nkina
district nkina kwa sente zo konkani zikozesebwa aboko wari bati zikozesebwa kandi cyo yanagambira ngo ayina mashomero manyi nico yanagambira ngo ayina mashomero nago support Anita Munga ayina shomero rahandikiro muhozi rahandikiro Museveni rine Natasha no shote ninkiriya president konko koza akachikora kugira ngo rimushilding cyo nandenze kuzayo kuganya nandi akincha people centered parliament okunywana sihanga kunywana sabanya Uganda na parliament icyo tukozurwe abantu binire kinga parliament nicyo kureba mumba kugira ngo Elias it's better to dissolving parliament kargo ntwasa tukashara tukagira ngo numanya because cost ya pa ya MPs barekere ayi amino byabandi arakafa ate kayiwa wana tukambera amini nebi yakoze bikogwa bibi biha mine byakozere tenari mebi yatakakozere nebi amine byakozere mureka tureke kurugambara matugaruka aboko baswagaruko muri yebe zatwarugambara tugaruka aci abikozurwa already watere mutocho wazengwa ahamwe hina haremerwa konka hine na nebinde binde byakozere ngo ati nkanyowaye opposition mukunda kugira ngo akwasira aba opposition yabateka umwe na rimwe icyo naco ncukundi opposition hati orya mukabaro rero ukundi opposition kandi obojwe na akari because wale ba history akari mu opposition nabamanye nico nakugambira of course wajunwa nitushemererwa kuzunwa niwe twere tujya barokori urire munywane wanje koka kandi nitwaza mpora tukumetaringe turebe nawe kameza kuri akagari nawe yegwa kari wa opposition koka yamara yagarukaje yazumu NRM yashuta hano tine muntu wena oto kugira ngo utumwanjire nangwa mawo waza kutera tochi umurimo mawo no mushija ino bwenge bwe kikaca higuru kare wacho mtakwenda stama meza ari muga kugira ngo tukugira ngo ayagira ngo ayigire nabana bakamucengire point yanje tindi kumanya ya wajitunga ko kandi njira waye junese kinagamba kugira ngo ojihakanise munonga kugira ngo odyo muhakani iwe ngo muntu odyo wa opposition point yanje yabanegamba ngu NRM nekibina kijyo mu butegeki ubwebembezi currently tindi kumanya ya wancenga tiza ruling party ni yeri kwebembera government ka party ya NRM yes niyo eyine members ba parliament binji tindi kumanya ya wachicenga mau ni president wa DP kan MP kandi ni MP na qualifying mnonga actually I know all qualifications kandi niteka ya democracy niri mwikiriza no buho kubaho buri MP ayine obugabe bwo kwesimba nka speaker azongazi ni MP bano wanu pajwire biri kutukura obano wa DP obano wache ayine obugabe bwo kwesimba konka hinizira hari hati omuntu wena member of parliament yarabiremu ngeno members ba parliament ba NRM na nebindi nibyo rukurebera ogumunywani wanje wa anti nibaba nibe kunda wabazigwe na murumuna wawe no bano hajire ki yayenda ruyare ari na Elias no arahuka kumurwanire nico ndiyo nikugambira cy'abantu you can't trust him mouth kamwe sigita opposition nico ndiyo nikugambira ndiyo discussing qualities I'm not looking at mani wonoreba ngo noho kubasa kuba speaker wa parliament kashikana gambira aho kugira ngo turi mu government y'iturumu era ana president Museveni hansi y'imyaka 80 ito expecting NHC waraende nuwogwe kare mwebare tuza ntebe ndijo eyo bwa deputy speaker aboko ba amani tukarebere minji Thomas Tayibwa no shangu aryo mu driving seat okugira ngo nabasa kwegarura entebe yo bwa deputy speaker tukareba kwaho idi basaja barabana waru kugira nti mbere nyuko na parliament ninja kwekanyenye simba habwa deputy speaker nawe capacity ajine tugire ngucaza kuba nayo haza kubaho akantu ako ninga tubasa kwija kureba kandi bamemba ba parliament abandi nabo barga yo kurwanira entebejo hati echa Thomas Tayibwa nka deputy speaker ombintu byone turabite discussing regional balance tutagiyemo
wareba no kutwire ntu President Museveni arunda bebembezi at least ateka makantu ka regional balance now Thomas Taiwa bayizo nyoni mukunda na wa yaba in session on parliament no reba parliament yaza mu ka vibe mu command nka munywano wanjuri munywano wanjuri na mu command yubuzo gu agamanu go na nafati ko kati Thomas Taiwa no reba parliament yagihereza balance opposition yagikiriza inarimi yagikiriza mwen oreba discussion yabaki kana rena guidinga hati deputy speaker harimo kwetega munywano wa uriya kana itega bayize na ba mawute ntugambana na bahibona no kwetega it's a business na noria adoro wa mwita adoro something bembe tega odri kone no kwetega abantu bembe tega kuba ko barebo bwa speaker banyeta ninga nkatama Thomas Taiwa ka noma because mugana no bimanyi hati no shanga nkatu munywano wanje tiyaje nanda kundeba yaje gutora ranga nanda kundeba ngano gatorande numuza kwicara apara tarandebe ubwa ati noreba harabo kurugayo kwesimba kugira ngo Elias kora hure nyenda kutekaho emvumu onyize tubishinenki hati no bazakushangana munywano witore wa bushenyi ece cyebe yarga yakagamba mawe no muntu wa business to business na cengaji so bazakushanga no kurugayo akajya atinyenda kwesimba bwa deputy speaker akazo yabara anita munga kwemba basakundemerera konka munywano wanje guniba wa mitoma na bushenyi yana rabana basakunda ati yona ngureta bushenyi yana aza mitoma na basakunda baho bushenya tubanze tuganire harimo abantu abishikecho tokaba avoiding so echa kandi I think abwachatine competition Taiwa has managed the sessions mazima ni nyesigano cyo takarebere binge mbarga na resto areba of course akiriyo bwira mpaka kwa katanu tukamanya konka at least Taiwa nanye ni mwara ombiri at least he has managed abasize kureta parliament akagiteka gati y'abantu na MPs babari mu sessions noreba there is a discussion tinka munywano witori so ni ntekateka ahabwa cyataro competition one abasize ku balancinga parliament two na language yakoze some parliament nuri ni mwebembezi he doesn't command he doesn't shut tokoje ko haba bya shut up manyabiha hakaza murango gitakira mu parliament cya kabiri tayina mushango nkamunywano witoriya speaker deputy speaker hariho sanction yona tine nzoro zo muruho cyo ni wakikiriza kandi cyakandi tukamurebera mu scandals za corruption munywano witoro mu mishango ya corruption akatari ko mabati togizwa umbashuma bamabati barikiri kandi turya speaker manya speaker bayiza wore no gabaha cyo kugira ngo akibe mabati cyo wace wacanga kukigaba konka muri site yashowire yaberuma abashuma bamabati izina rya munywano rakarumu konka ryatewe kamukwasira hantu hona so ecyo nacyo njibasa kuri tatewe ataza mu competition ya man kandi nakundwa ba MPs bingi bwana RDC umukureba ahabwa deputy speaker deputy speaker nko kumunywani wanje mbwe no twikirizana koko umunywani wanje yaheza kugamba kwatayihanga mbwe no twikirizana aho ni tutambura hamwe deputy speaker umwami Thomas Taiwa ari yare no muntu ori kugezaho ku no muntu ogerizeho conductinga parliament kurunji munonga na wareba sessions za parliament ezayebembire noreba ngo ti deputy speaker mubi real kandi ko kumunywano wanje yakigamba MPs abingi n'abanywani nibanywani be so nibabasa kwejo nisobwo bunywani na no kwatwire nakora kurunji bamuhereze kandi nanye nko muntu real deputy speaker Thomas Taiwa baba muhirire ni kibazo kitari mustani abo kuba no muntu ojerizo kwebembera kurunji ojerizo kukozesa ubwebembezi buba mukwasize kurunji nango kongerero kaki deputy speaker no kugira ngo nawe akari mu position hine byakoreba nawe akajya atona mazime kikabaho kita arubu kureba nawe yaba concerned ko munya Uganda akajya tukunka sheki
mazima kikabaho kita how did it happen how can it happen in my nchibasa kubaho kita omwihanga ryitu omwebembezi bwitu parliament inkwembe so echo nacho nchibasa kumuyambaho kugira ngo aboneka akagendero ningashabone imbabazi zaba other MPs kugira ngo bamurebe nko muntu wachi wa manyo position team namwe nyonkabe nindeba nora abantu ba NRM aba they are living in a denial umunyana kore kushanga ngo ngweno tokwikira oyangire de kintu no kireba namazima ba kugira ngo inendware konko yanga oyango ta out nibambera so abantu ba NRM aba amazima nibagamanya konka mwene bari mudenayo akahogo chi bagendero no munyana wanje tikugira ngo turiyo modenayo nanakugambire ngo tuyine NRM ayine ekintu bari kweta democracy ayini ihanga dine ekintu bakweta democracy ni tekeri kukwikiriza kuhagira omuntu wene wori kukunda so tikugira ngo turiyo modenayo MPs bine obugabe bona orahurire yagira interest okwese banka speaker wa parliament kwesimpa echo nanakigambire mwana wanje so otreke kunanka kwekwasa NRM kujiroti NRM tine chiyashobya hariya bwana RDC eshonga twazireba twatera tuchumba speaker ati tuzum parliament henyene to expecting cyabo kuba one turebere parliament erukuza abantu binje basya basyo muryabo bacharo bato abamwe n'iminyeta abandi bakiryo mu myaka ejo kandi ejo niyo percent mpangwe kuri ihanga kugira ngo emyeto nibinji omwihanga na nabamemba nangwa abajwecerwa ba parliament abazireyo ni no myaka yaba abantu bakabesiga okubasa ku bantu babatorana tugire ngo bitebaza gukora service delivery aha murundogo ninga amateka guba kuza kubaganigija kubamba favoring abanya Uganda webari mno mtekansa program nyowe nabona rugira hankana kigambire ho turi na member wa parliament ya omuto wa Isingiro South nyowe nkashemererwa ahabwa bantu kubatira karuru kabo itwe nko muri ruciga tukatayo members ba parliament basi ahagwishonga stari zimwe na zimwe kandi nangwa abakina mani nyawe kindi kuteka teko mu myaka 5 aba members ba parliament abantu batire abana members of parliament abato abagire bakine fresh minds so nibaza kuba bine ogomwete ogokorera abantu babo kugira ngo no gundi murundi because korko cyari muto no ano expecting akushaka kwisha kujirota kugarukayo so nintekateka ngo nibaza gukorera abantu mnonga kugira ngo no gundi murundi babase kubagarurayo kawashe kashemye nyowashe chengai apana so nyowe nintekateka ngo eje myaka 5 ebasa kwisha kurara yabonera kusinga ezindi nchuro ezitwireho aba members ba parliament bitu abasya abagiremu kandi abakine akashagama kasya kandi abino mwete go kuzo mu parliament bakatisa because hatiya abana bashumire abana niho bamazire kushoma abana batwire niba bariyo mu nakamo structures abinji in fact waza kureba abinja eminyeto emisejiremo etwiro muri ejo leadership ya youth so nanka mind zabo ziri very sharp nibija gukora parliament nunji kandi baza kuba bebembezi barunji kurugiro kundi bana please arandise okuyagamba aba nabantu ubwinko kutwagamba bamwe baceri eminyeto ubundi tubaza kuhikayo bakareba sente zikaba nyinji deal zobundo yakubaza kubasa kubanzenda kurabamo nangwa nezi 315 million ezemoto kukashanga umuntu wagenda gire kuba member wa parliament abamwe bakahikayo bakagwejejerayo ninga nogira ngo hat service delivery yaza kwika abantu baburije hateriyasi abanyankore binefumu ngwifiretyo ebagwetyo hati oyine kwanza wayibuza bakazayo bata bakabatera karuru iyo process yona memba uruko bayagire we nabakamutera karuru anti ncene niza kugambira abamwe
bakabatera genuinely abamwe bakakiba ko bakibire abamwe bakakagura ko bakaguzire so ejo process yona barinkahi on parliament now Elias yenda ngambira amazima tinko basa kwa sente zanje miliyoni na billion abamwe bakatamana billion ocumanya tinko basa kwa narabero mu kamori nkamunywano witoko yabacagamba ati nyumba nkarabu mu kamori nkai parliament hariya ino barwampara kajya ati nyunda bo mu kamori kaya hatakarabo mu kamori tinko basa kwa ndabero mu kamori nkai parliament hariya ningeri ya sati oboriano tungati umezo kutunga miliyoni bani 10 bani zinga account ya burkwezi ninga bamwe batakutunga nango na mtwara 5 burkwezi account yabo okaboriyo kecera miliyoni 5 na zinga zo kwezi utakagire kuziha mu banko kecera miliyoni 15 za motoka bakareta decision na parliamentary kajanga let me tell you Ugandans mut expecting a chone on parliament don't expect anything actually bizire ombwire obari impaza kuza mu controversial bills tine transition bill eyeneje yotarengo maona isaba transition silent transition it's a business na nagambire ngo mu Uganda hati twakine leaders by the way tugana hati wareba parliament ko izeneja it's business totally nobori aho ngo babateka miliyoni 10 zo kubiho mu cibucu ngo bargo mu cyaro nobori aho ngo babahereza miliyoni 50 ngo zo kugura hekoti nk'iri yase ngo barebe kaje mu parliament obori aho member parliament ashimikwa na arebe kaje atkanku uze Elias to kuzungu mushara when vision group ne kugura hekoti vision group ne kugura enkito zo kujwara but you are looking smart aha bwashye kwanza shora MP miliyoni 5 naha tukamugura motoka ya miliyoni 15 tukamuteka omanya wardrobe ya miliyoni 10 na tukamuteka medical no mangu binene sente zo kubazika miliyoni 5 kongana na MP yafa arshuwa ngo miliyoni 5 can you imagine that so don't expect anything no boko bani member wa parliament one wafa wono member wa parliament niyo mazmur furgo shimekwa yo vision group ne koror furwa parliament vision group ne koror furwa I think a parliament ko neija na wale ba hata demand ya member wa parliament niwe no chimanya demand waje tiro hata changes bitu mchana nagambire quality ya leadership itino mu Uganda ba parliament bakagenda ba MPs bakagenda bahindura buguza ambulance bahindura bukuhera fees abana bahindura abo hemitumbo mochare bahindura bukuhera fees abana eje kabiri imirimo ya government because kwa kugira mu parliament bakatiro system kuri sini njangwe nso no demands ni demands zibabatiye zibayetiro abacha MP no ije kuje kuronda karuru okanya ngunoza kushomisa abana banje okanye ngunoza kororwa abana baba batashomere ati government n'umurimo gwabo bakayemba zo parliament bate system yo kugira ngo umwana ashobora nanimbasha bangu tubanze tuzeho omukahumuro rero kuturagaruke ntwija kutera toche ndijo mpango munonga ntwija kumaria discussion eji tugaruke tutere toche mpango munonga aha government cake turebe prime minister vice president na government yakubasa ningashi cabinet yakubasa kwija kuzaho omutsange cyo kiri kwija twakumura tugaruka takarga Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutekiro camani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Rukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwa bona 15 ahabwa VIP
25 ahabwa VVIP wayende meza tera not umushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho Makoma live concert Bishagikire Pacific Events Lion Records. Orwa kabiri kuwa kuba oryokwe orukwenda kuhinga omugano ningashi orukwende sente konka izo kubanza wagumisarizamu konka okijo katunge sente ezaburizoba ezaburijo kandi akasente kirireyo yajumbire omukuhinga emigano wabo wenda gweguriza no basa kuguza gati emitware 2 kwika mitware 5 kurigira size yabo kandi gwaba yabere igeno giant kandi ogwito gwaburijo no basa kuguza gati emitwaro 10 so nkirigira na nakatare kiziriki tino muzungu orukwijo mpaka atakwenda gift yes ta bambe yo kureba no basa kutemeje nkoro yona ebure kusyana kero 10 echo kumanyisa ngo umuzungu yaba nayenda gift nagura ka glass akateka umunsa achi agura kanyonye kuwakora mbambu akatomunsa akubate bukuremera kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi tugumiza mu program nakadara kandi umushuganisa ndi Elias tugusatura umuntu tera tochi aha speaker owishenjero ryihanga abo kuba akaruru karumunikirira baiza batkurahira turebera abantu binji barigire yubayereka interest no but mau twira speaker ninga show speaker wishenjero right honorable Anita Mong twareba Pasisi na Muganza Lydia Wanyoto amwena na Arionze Audria bona bakoruga yubakoreka interest akwesi mbahabwa speaker mutubuza umuryaba noho wakubasa kwija kwendera yakwata echango cha cake ningashi yaba speaker wishenjero ryanga konka duterana toji omu government okorije ko banekora prime minister deputy speaker nangwa na ba ministers tujengu tubasa kwija kureba new faces omu ba minister ninga batwireho ubundi mbabasa garukanana na position zabo ezibatwiremo nkaba minister mu studios anyine umwami abaho Christopher kandi nowe kibine cha ANT okurga Rwampara hamwe na Madam Barbara RDC ahabwa district ya Rukiga kandi nowe kibina cha NRM tugumire ntera atochi mpango mnonga kongati na nyendangu tukwati hukache ahari a prime minister turebe ebintu ebi nabanja abaze kubana koromu ihanga abo kuba tukareba ine enshonga ninje zakwasireho ubundi twareba na communities twareba na kwata aha ekina chiriya akandi kubasa koreka ngo business ngo kwa head of business twareba ebyinji gukorwa twareba nangwa na aba investors okurgo mahanga gando bundo bakwijaho mu Uganda ebyona domaha byakozire konka na nyenda tunawe tumutere mutochi turebe nabasa okugaruka n'entebe ninga umami Chris na nyendo tutere mutochi turebe nabanja aha binte byakozire tugire ngo babasagaruka entebe jo bajumugaremu ninga ntubasa kureba kandi nabubwire bwahwaye ngo kuwa wagambere akija tutakubasa kuteka ngo nabasa kuba prime minister but umurumo guba mukwasize kanosha ngo agukozere kurunje hati nanagabe ngo President 7 n'umushiyo wa surprises is a man of surprises ngo nanagambire tino banasa kumangu nabanja nabasa kuja kuba prime minister no maka ariyo jwire t-shirt ya yera kutonga na temyaka imaze tukajara naremu akari nkokwe nangwa tuwenga
no yakuba arupo vice president akaye na yeroborobwe ngu akari tokamanya kashani akaye na yeroborobwe ngu mabakora vice president oburo yabo humuzo yaza kuza sete chini yabona ko so president 7 no muntu wa surprises na zaga ka surprising konka hati noreba hinagari yo munkubu agoba kugira mu transition namwe nyinge ta succession no hunguze hakuba umuzeyi ayinatebekanisa ki umutabani tunanticumanya ngo ari nakora ki namutebekanisa nure no mwana kakuzatwita ibyarugamba n'ibyarukora mwe nureba ngo barimo mutebekanisa nawo aheze kujango ibe byatwita mureke ko bigenderaho batize ize first son akagera ngunanda kwesimba na mukaga akanaja tumbeshe mukandeba ballot paper sar kujango bundorwe n'urugambo rwa social media ize CDF ati noreba yasi nkoko uri hano uri mutebekanisa ikibuzo cyo kumbuza ni kitwari important aha turi mu studio konka ubundi nakubuza wamburuzo kwa heru konka turiya TV ya Vision Group TV Western kurebwa abantu bingi ukambuza kibuzo n'ikigambo cyo bagabo n'ikitwara nk'ikigambo cy'amani so wabora CDF or fasani echuwa handika kikaza public kikazo public n'ikitwara nk'ikintu cy'amani now changes zirabeho nanagame ngo to be surprise musebe naza ku surprising abamwe naza kubanaga abandi abarete konka wabano mangu hakana sa project turiya cha prime minister anti nabanja azinire ingoma za mukamawe wazinire tine nangwa ne ninjana burwe kachaka mweta na ruhanga by the way no kugira ngo atice ekibuziro mu Uganda ninkakiri cya munyono wite wa shaka cyo kumwita ruhanga hata babuziro kweta Museveni ruhanga nje cyubuziro cyonka bakaguma mu inamira ruhanga wite Museveni hata wotakwakanisa president Museveni utakwakanisa Museveni I mean umutabani utakwakanisa Janet hati wentebe yonoza gumana yo kongo no mongo inoma ko kugira ngo omwana tatwebembera ningo mwana yakore cike bindebera munyono wanje wakaba wanyu wa kanungu entebe nasa kugisigura kano mangu weje nentebe kugizaho that's my prediction omuntu rakire kumuzi bwo muntebe kuri sibari yo munsi tutakakira kuri sibari yo munsi tubanze tureba prime minister nabanje nakugira ngo azine ingoma za mukamawe she's like it 50% I like it kuri training entebe RDC kuri Jerome kureba kwawo nojango a Western sa prime minister emero majiko zire nko kweshembere kubane argamera umu kikuno wanuzi n'ingoma za mukamawe emero makozire yakurikirira ko ndi kureba waza wajarajaranisa mucara nabanja naba prime ministers abinyuma nyone ndeba nabanja kozero umurimo akozero umurimo rero abo kwa tukareba abantu ba prime minister mama Mbabazi yes Dr. Hakana Rugunda bona ba prime minister nungwa prime minister nugu itwe abantu turukwende itwa abantu bahasi manyitwe turya bahasi aba ground no kureba ngo prime minister go hakiri hagire biyaba umgano wa feeling so nabanja waza kureba tandikira covid ureba ko yabira involved orebe milimeter mgesho wabiro yarabuga birino wareba emirimo etagemwe nemwe inabanja ariko ejumbiramo yari kuba mu involved ukareba programs zari kuzamunyo ndeba kozire nabanja atari kubi konka president niwe muntu ori kumanya ecari kuba nayendo mu muntu exactly agogo nigo mazima so kararebe kandi wari ku appointinga so president kararebe ngo aba bantu bakozire eciyabira batumiri naza kubagarura kandi kararebe ngo barugeramuramo because nabasa kware kintu bundi ukiri kuteganisa kitashemerire kuba nikikorwa ito tukukirango cyabonera koko bundi president kitamushemeza aho ka president wihanga hine byari kubatire herisho munonga itwe bitutari kureba so kararebe ngo prime minister nabanje akozero muri mu muhanga amugarure ntaza kumugarura koko kandi nyowe nk'umuntu nindeba nabanje akoziri
akozere iki Elias borekeka Elias ndetse nanyenda kubuza munywani wanje RDC hati history je bonire hati Uganda nabanje twabanze kuba prime minister of course tukabanza nangwa nyo kwijuka je prime minister kare Elia mugenzi Elia Katega yakanarwo wita Elia Katega tije twagira mama Mbabazi tije twagira Ndugu nanka Rugunda hati nyona ni ndonda prime minister because wale baba bashija boko bizemba kora the man would stand in parliament akayimerera parliament nangwa yana kuzwekire naga mahanga gaheru kyabaye mukagamba uri ba prime minister nicyo yagamba Museveni cyari kwenda noti hangi cyari kwenda Museveni cyari kwenda now hatogo na serving Museveni kubani wari ko appointing anti njana nako najya ngo comparing reba nkandugu Rugundo kiyabaza na arguments zeye na presentation zo mu mahanga gaheru nachi ke mwen okoreba ngo yes the prime minister has arrived ningo kojoti kurisano tekateka ngo mama nanka mbabasa kumuyirawo Ruben anapanje ogachi yagamba nanaje kinguza gamba so ronga tware bo mu sahani ya mukama we no watarebera mu sahani ya mukama we zabwa vice president nabwe tubuteri hotoche na umutekateka kwawe no jangu ni nkaba minister baha abakubasa ku retaininga position zabo again arupo tarebera mu sahani ya mukama we tarebera yo njana nagambero yaje kozireji kashe manya vice president no ni nka office yanyu tumino umuntu secretary hakiri tumino umuntu office attendant hakiri messenger nga exactly because vice president no zai president yakora ki yakutuma ninge ki yagambira of course president Museveni takabona garifu tinganya ati arupo izobana rumwe akazaho yabanka president kikabaho prime minister obiyaza tugari vice president tugari arupo vice president na musijira nkai yorahuri ngo Museveni yazo muri nkai akaza nkai ubako bajiro umahanga gahe na musijiri nojuka president Museveni obahereza ugo mukazi wa Ndera kazugwe ubwo mukora vice president wazita baganda ngo Museveni yatereza abaje timwe tumukumanya ati imwe mwesima munabahereza yanga tkunka just togo niki just namukwasa so president Museveni no mugezi munonga yaba taku yarebe Elias ngo no basaku kusiga heda kibira shange wakurire deputy RDC na nywakurire twakugira takuta so arupo asavingira kugira mukamo kwa koraki okwabe nateka so nyoni teka ngo arupo obwatarebera musandi ya mukamawo she's like but Museveni is a man of surprises naza kusurprise ngatore yateka unka Elias Tugusa yakora vice president mbasa exactly tugamba abandi ba minister ati okonjera ryecho mutebekanisa wa program mbwenu omuntu wena ahakaba wabo yineka yawe noba nomanye ko no hine cyo rukura no manye ko rukwenda ngo oji handling ogumushisha ari kwandoringe kayiti ko ari kwandoringe yawe so noba oyine plan yeka yawe President Museveni ni president wihanga rya Uganda ayine plan wenko muntu no buturu kumuhwera ho kabanya Uganda iyo kutegeka iyo kwebemberera ihanga mbwenu kurugiro ko ari kugenda ninyesha injerageranisa na LC5 chairperson LC5 chairperson kwari kweza kutunga karuru atunga authority eyo ku proposing amazina ningashe yo appointinga abo bakuyeta secretaries ministers deck members ajara ngo gunamukora vice ogunamukora minister wa production and marketing ogunamukora minister wa education and health kurujirira okwari kubareba nane myanya nangwa eyo muri kurugamu nangwa na namadini agumuru kurugamu abakuba president Museveni ekindi kumanya no muntu ojerizeho kurwanisa sectarianism omu Uganda mbwene agirwanise mpaka no considering edini naho kuruga yeah because naye nangubona bagire bata
kwani nayebembera amadini go n'abasilamu nabebembera bakrista bebembera abakristaya bebembera abarokora bebembera president nayebembera edini nyinshi so nanaye nango of course hachira binji agera babona representatives now vice president prime minister na ministers nikiza kurujirira president nko muntu okwari kwenda kwebembera ihangari nyo niko ndi kukireba kararebe ngu omucyara honorable Robina Nabanja eki yamutumira akakikora kurungi naza kumugarura aho kuba ejo shonga tindaje discussing hate cyakwenda n'ikindi we barenyo kararebe ngo kindi ecyari kwenda n'ikindi naza kututeraho wararebe ngo naza gukora nawe abo ko kituru kwenda ni twenda ministers abarakoreje na president witu mwenu kararebe ngo ogu ninza gukora nawe kurungi erihanga nditambuzeje ogu nkore nawe kurungi ninza gukora nawe kurungi yabari prime minister ogu ninza gukora nawe kurungi yabari minister wa ICT ogu ninza gukora nawe kurungi yabari minister wa education and health president wararebe ngo nabasa gukoragana nawe kurungi abanya-Uganda tuganyirwemo abe niwe yata ukurize tugire ngo tubasa kureba surprise abaratera katebe ba ministers nibingi hati aro comment you CDF which is General Muhoozi aje kora yagira ngo because he know I'm commenting jiro Chris wari umunsi is a minister wa ICT kamujya togwa yobwa minister yakomera izuba so ngo kwakigamba turege kureba surprises akuba there is a transition language kugira ngo arina tibikanze mutabani so Chris wari umunsi kandi wakarga yagambe byagambira ari Muhoozi yagamba but they exchange a lot of words nango mutabani kakumgira ta batogwa minister yakomaki ikisangiye so tureke kureba mamu dropping kandi nabo nyendo juke Chris wari umunsi ko yize kuba minister no juko kuyizire hari controversial statements za naba za na go wafire kitararine baiza ku nanka parts ze barkuza kustwara heru we na bitekerezo igistori no gishwa we na bitekerezo ko babanze bakaburaho so kwize kwije minister so tokamanya echa kandi Muhoozi baremba mutebekanisiza kandi abana bato bari umwebembezi hati PRU there is that faction ya PRU orebereka abana praising ngo bakomereza bwa minister abana ndebere bakugira ngo barya ku exactly aho kugira ngo nahagiroha Kainerugaba so ora batakwikiza na Kainerugaba abyar minister ubwo naza kutaha waba no mangu osavingiro mu mbire bwa president Museveni omwetu wakora byabe na expecting hati nkana ndutu naza kora ki we no kumangu yabari go musaga y'amabato mu corruption scandals I like it kutaha by the way president Museveni hati batugira ngo anything concerning corruption kintu cyane mu corruption mumenda kugiyaho actually mu speech exactly yagamba umusanje Clear corruption tureke kureba Anita Mung tagaruka ariki abwa speaker clear corruption ibagamba ogogu minister kakozereki kasaija tawzagaruka clear corruption iba kwenda kufightinga oguna ndutu tagaruka clear corruption not mechanism ogo wanyu musasizi na utakuza gukora ki clear corruption abo kubani bagira ngo this time it's corruption zero kandi abantu abo tkabareba umusagazaci so wareba umwana utamonga bamunaga oberemo ngo nibiriye ebikuruzo wareba munywano wanyu wa minister of finance kurga kaba nawo bamunaga umongo nibyebyo wareba anything big figures ba ministers wabanaga nizagumant Museveni yatanka kugamba yatanga ko actinga kuri joko yabakoze minister bakabasinga tinkwamya ngo bakwa nango president no bakwa bakusingire because I in rights ba minister kandi umuntu bakwa basinje twizeye that's true oba sinje takucha kumhereza but Museveni no muntu wamageze munonga
takweba historicals ngasa kwa bakusinje mu karuru but historical abona na naho kuruga nacyo ni kikuru abakabarira mu kimanyi cyanyu icyo cyo mutu hati ngito rwampara ito tukaherobwa ubwa kategaya twahendera ito tukakanaba bushenyi tukabiha aine ikirinju takamunaga so historically Museveni nakora yes aine professor weye aine na kahindo tafire those are his people takabanaga so Museveni no muntu atakukira kwebwa kandi atine kimama basa kuba uri aho no bihabantu utinyowe kungwa nizo Museveni hino wizerwa mpara yatbi atinyo manyo kungwa nizo State House think terana kodi atinyo Museveni naza kumpano bwa Minister of Education karebere karuru baze wana ko atubire buriyo kajya ngumba korezo bwa Minister ko botarangwa nakachiko ka PTA kamashomero bamunaga karuru so Museveni is a man of surprises Museveni na watching na yetwara areba so we are to be more surprised na munonga wari abana batoba baherezo bwa Minister we bare munonga kuko wagamba ubwire ni ndabura umumbo twara kuri sinanyenda ngo te yakagambo ka muheru tukwendera program we bare Elias na TV West Management kumpereza opportunity ya ho timu Richsoro wanoza rwampara aho witu eno amanya wakwitu bari yakwa ku mwaka bajya ngo kureba kandi bakuhereza ubutumwa bwawe nanye nabaramusi abanyarwampara banje abanzire of course nyono mandi undi watsora aho nanye n'abanyambara batakweba abo ko bantu batora hamwe of course kugira ngo ninturambara ngati nkaye bw'abanyarwampara banje cyamuheru imbendeza weekend nungi konka kandi nabwe Elias uko kwezi kubiro kundi abantu bafire bingi abanyamazari bafire bingi habire mu accidents nyingi nambwe tuferirwaho meramaho umwaminsime cyaferirwe umukamwana no busasi konka mwe tubigenderamo cyamuhera munonga abanyayuganda mugume nyonza kubagumi don't expect much mutakateka ngo parliament ni cyangwa cyarahindura ninge NRM cyine cyarahindura cyine cyangwa cyarayongereho nza kutamana ko tutambura busasa n'ubwobwe amarwaro ngago inguto zezo amashomero no mpamvu hina Elias ataka Elias warekiri no mpamvu hina abana abataka humurikire no tumanya amashomero gona gahumurikire gahumurikire ko Elias n'abana abataka humurikire abende rero uko sato nataka gambari yeyo noteka kunyaho batitse ware umtebekaza wa program kandi ugundi murundi okumpa umugisha ogwo kusibura abantu banje abampurikirize n'abari kundeba ndi Barbara Ainebiona kandi abumba bazaruhanga ndi assistant RDC wa Ruchiga district nimbabazi zamani munonga abakuba ba RDC tibinji uyu karaguza umfumuki so ninsima Yesu owampa ensyanunji na namagara marunji okwija aha TV West mwebare aba TV West okugumana mu page chance iyo kuganirho n'abanyayuganda abanyaruciga abanyakabare abanyakigezi sub-region n'abaramusya abari kundeba n'abampurikirize na munonga abanyaruciga ninyenda kubasima no kubebaza kutera President Museveni mkeyo percentage emwabire twererukire kwihayo mu myaka yenyuma munonga kandi mwebare okuterera members ba parliament barunji ba NRM kandi ninyenda okubayise kwenda musyo okurgo wa RDC mukama wanje umwamiza dog kamsime wa Ruchiga RDC wa Ruchiga na office yona ya Ruchiga mwebare okumpurikiriza mwebare kundeba mukama bampero mugisha kandi rukunde gumeho nasigani Barbara Ainebiona assistant RDC Elias akantu kakimuno no mangu akadara na parliament y'abantu no kimanya abantu atubomba mangu bari mu parliament okuka akadara so management mwebare kuteka akadara because hateje niyo parliament yabo akwe yakuriya yo tubakijimanye bakagisibura kare kuri time yawe yaho konka twenda kwebaza abaho Chris akandi no bikibine cha ANT hamwe na Ainebiona Barbara oguno ye RDC wa district ya Ruchiga nimbebaza okutakire kanyu kandi tukabasa kubana tuganira hanshonga ezo kwata yihanga twaturya bokutaya isa na Bright Muhumuza obikibine cha NUP konka yine bintu
ebyamuteganisa mu mahanda rkwija akonga tutekateka ngu weekend rkwija tuija kubatora nawe nyomushuganisa ndi Elias Rutugusa kandi rizuba twansitera tochi mpango mnonga tukureba aha speaker owishenjero lyihanga nangwa na government yakubasa kwija ningashi ba minister na nabandi abakwasa kwija kutoranwa mu kisanje kicaza kutandika cy'M2026 M2031 tubendeza weekend enunji mukama yacu kunzire tujagaruka kureba nubundi mutakarga TV West. Teka ezahebwa omuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarukurra TV West nehinda.